Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takok tay bukuk song, kaitor kaham, kaitoni hamjak ma pai flya, bini kairok ma jeng joto bai tongo. Tini ang norok no kaitoni kok no share klaiman mani, omo bepak no kaitoni hamari ni jaroise, bini kairok mani jaroise. Abuni bagai ang joto jorao no masao, God is good all the time. Kaitor kaham joto jorao, nini bagai, ani bagai, joto ni bagai no. So tini ni kotuma kaham ang norok no sanamucung mani ka abose, tini belai keno nangkuk ma. Kebang ma borok preaching kayo, kebang ma YouTuber ceng preaching nuka angbo nuka tay ang kebang ma jagao pokotuma kaham pirma jagao tangka borok sao kaito ni bagai khakwa arangdi, kaito no khabai khukbai yafarti. So ni Kristo ni takuk tay bukuk rok ceng tini alam bago pori wei naik kengke ceng yapang ni cimi paithak jora pori keno go joto no borok kaito no baksa ba mai ruo, baksa ba pun ruo, baksa ba pun merah ruo, baksa ba rang ruo. Kebang ma lama tui kaito no yapar layo. So Bible tini yapar mano tui ceng no sawo joto Kristan borok no norok kaito ni bagai khakwa rendi, kaito ni borok ni bagai bo khakwa rendi ni samaniko. Gafadi cing elam bag ni ko kisah puri nai lewan tam ni bagai ingang ke omo belai ken important seng khakwar mani tai kaito no yapar mani gatabuk seng mungke abosem tabuk ni jorawo cing bahai ke kaito no yapari manai agi ni jorawo tabuk 2020 sekang je o Bible sijak tong mani bahai ke borok yapar lai borok bahai ke kaito no yapar bahai ke kaito ni borok no coba cukai cing elam bago puri ke kebang mana nogo but ang tabuk sanamu cing mani kabuse tabuk 2024 cing bahai ke kaito no yapar nai ceng bahai ke kaito no yapar nai obo kaisa ang norok no idea renani muchingo tani bagai o modern generation abo haino judi nung kaito ni hamari nangai tongkha eba kaito ni or ni blessing nang hangang ke kaisa no lama tongo tai kebang mo lama no tongo but kaisa appoint bo tongo kaito ni bagai nung khakwa reng hangang ke kaito bo no khakwa reng ge nai maniko gapadi sing alam bag ni ko kisah puri na lewana Luke chapter 6 verse 38 Luke chapter 6 verse 38 norok ani o video no nai tongke norok ni logio Bible log tongke Bible pili nai di aba nung noga achugui tongka ngake o Bible verse no nini notebook go sina di amo belai ken nango tani bagi kaito ni kok maganang tengya so oboni bagi norok sina rak di pori nai buino rudi hake nung bo rujaganam katse kebang ma khlai singklik singklegai dawai jangri woi supungai rejagana pungma bara se ke sarwana pia nung buino suwei rema haino nung bo suwei rejagana. Praise the Lord, hallelujah. Jepro ang o Bible verse no puri kangang ke belai kan munuyo mane tongthogo katung khajango tani bagi orosaka nung buino rdi hake nung bo rejagana. So kaisa ni condition nung buino rdi nung bo rejagnai so ani Kristo ni takuk tai bukuk song tabuk genang rogle kiri rogno rang ruo borok ri bago kamsli bago borok nok kathar borang hazar kebang ma ruo so ketabuk cing hai middle class borok rok asuk rang puisa krei mai rok asuk krei puntok asuk krei cingna tam ka yapernai ki genang rok simda kaito na yapariman cing kiri rok ka yaparimeda omurok joro singmung rok payo so jorawa mothawo bo haino obono tui kebang ma lachi mungbo payo tini kebang ma borok Christmas so paye maya tamni bagai ngangke rang paso taka remen ya nei tamni bagai ngangke tok la masa remi ya nei borok kebang ma tini nok tharo paya kaitor bai chali ma tong al lachi mani jare a yapari me ani jare so ani Kriston takuk tai bugro o video ni bisenti angor no sanani mucungo kaitor nini aro je tongmani abo bai ni bo kha ku furungo abo bai ni bo tong thogo so nung bunyo bui hazar kaisa reke nung bo bono nuge hazar kaisa remani abo le nung bubai bo bai bata lai mase kaitor saka nung ano rukangang ke nini ab khano kufur khlais redi ni samani kok abo no kisa muito naragdi abo ni bagai oro samani kok buino rudi nung bo rejagnai katsuk singklege rejagnai jangri woi supungai rejagan pungma barase kesarwana. Hallelujah, praise the Lord. So ani Kriston takuk tai bukro o elam bang ni kok tini sawo nung pungma ni barase supungai rejagnai nei abo ni bagai tabuk ang sanamu cungma ni kabuse nung kaito nom tamo ya fariman tabuk ni jorawo
Chong nuka oro baksaba rang, baksaba mai, baksaba pung tok, but nung tamu ya pariman kaitono, obusi belai important. So ni Kristoni takok tay bukuk song, ang norono kaisa idea rana ni muchingo, nung kaitono tamu ya farnai. So ni Kriston takok tay bukuro, nung kaitono kisa jora rida mano, jora. Can you give time to Jesus? Nung Jesus Kristono kisa jora rida mano, omo belai important. So nung mo thano rang ri salok maya pano, eba nung buihai hiali rang kabang ri maya pano, eba nung buihai buino cuba claim maya pano, nung Jisuno kisa jora ri daman, omo bo belai kotor ya farma, rang ni sai double ya farma le awose kaito no jora rama, Jisu Kristo no jora rama, so ni Kriston takuk tay bukrok, nung Jisu Kristo no jora da riman. Tini ang Jisu ni bagi gonta kaisa surinai. Tini Jisu ni bagi ang 2 gonta surinai. Ang tini Bible Jisu ni bagi 15 minit porinai. Nang Jisu no jora ridaman. Obose. Nang Jisu ni arone rang nangya bo bigraya. Chuk na ha asa goribia ni arone rang bai o chuk na ha cholina ni. But nang rang tong ka ba rang rudi. Mai tong ka ba mai rudi ang saya nono tara dini reke belai kaham no. Tani bagi ngangke chingrima bai bachini mothabo cholibo tai chin mothabo krak ngai phe truk so ani Kristoni takok tai bukuk song chini motho belai khno ya pharmani kom abon bagi tini chin motha develop ngai menya tai kaisa ngaka o muitu narakti neng kai tono chora riani bagi tini chini kokti salo robibani salo belai borok rei suri nai belai borok kom suri mung panda worship ni jora belai borok kom tamni bagi kebo nokhnai krei kebo a jora no Jisu no yafar nai krei abuni bagi tini chini lang mau hamari manya ngai tongo motha bahai ke krak ngai chepruchung kha thansa ke jatono jora layo samung khlaima jaga o nok katharo thanglai ma jaga o girja nok poriskar khaima jaga o preaching khaima jaga o chin jepro time ru apru chini motha bo krak ngai so ani Kriston takuk tai buru norok obo kaham no siwo যদি গার্লফ্রেন্ড বাই বয়ফ্রেন্ড হামজাকমানি জাগাও যদি গার্লফ্রেন্ড বিনি বয়ফ্রেন্ডর টাইম রিয়াঙ্গাঙ্গাকে এবা ও বয়ফ্রেন্ড ব বিনি গার্লফ্রেন্ডর টাইম রিয়াঙ্গাঙ্গা অব বরংনি রিলেশন ব্রক নি থাঙ্গো বাই থাঙ্গো সেম অব হাইনো চিংব হাইনো জিসুনো জরা রিয়াঙ্গাঙ্গে এবা কাইতোনো জরা রিয়াঙ্গাঙ্গে চিংব হাইনো সিন হালক বাই থাঙ্গো সনি Kristton takok tai bukuk song jadi neng kai tono hamja kangangangke obo muitu narakdi neng kai tono kaisa kotor mane ya phana nango obong kangangke nini jora no bono neng yafarti nini langmano neng bono yafardi nini precious time no neng bono yafardi ta kisa angorno sana muchung mani kabose tong kaise ekdom busy ekdom pailaya jora wo neng kai torni bagi 15 minit pono jora re kangangke obono 24 gonta hai kaito ni bagi tauni bagi ke neng tong ko sep busy a jora obo neng kaito no jora rakha abon bagi kaitor nono hamari nai neng bono jora mani bagi so ani Kriston takuk tai bukrok ang saya norok 400 rangrana nangya mothawo kunu heli rina nangya omhaya neng tong khai redi tong khai chuba chu khai di but neng grei ke bo o kaisa point tongo neng kaito no omo rimano nini jora no neng kaito no ya farimano so ani Kriston takok tai bukuro obunang just norong no sanani muchingo neng ruma tong kangkase neng bo rejak nai so ani Kriston takok tai bukuro neng kaito no ya far kangkase neng bo hamari rok rejak nai so ang noro tini samani kabono neng kaito no tini tam ya far nai nini jora no kaito ni apari surimung pandawa no kordi mothani worship no kordi mothao meeting kan thangdi tai kotuma kampir ma jago jora redi joto jaga ono neng available nganango kaito ni bagi praise the Lord hallelujah obono neng kaito ni bai kaisa contribution kaimani so ni Kriston takuk tai bura ang sukanto ang belai gori borokja ang takarjola area ni ani babu tiga 2013 no tai ang belai gori family nge ani porarok maya kare ang samung tangai ang tabuk kaito ni hamari kaito ri mabatinya ang khoroksa kotoma ka hampina ingri manka haipano ang tabu kaito no rangre chuba chu khaimia ko ang mothawo hialirena ani rang kri tabu an pocket joto jorono zero balance ani pocket joto jorono zero balance haipano
ang kaitono tamuri man ang wan sogoi nai mani ani personal experience ang norma share kayo ang kaitono obono ya pharo tabak ani jora ani whole life ang kaitono ya pharirka ani whole life ang wan sogoi kaitono ya pharirka ang thiasak jora kaitoni mungno kotuma kaham piri thangnai kaitor ano jekono jagat langka ang o jagat thangi kotuma kaham pirnai so ani kriston takok tai bukurok norok o video nai tongka norok wan sogdi nang kaitono tamo ya phariman tini kaito nini tani tamo nai bisas kai kaito nini tani rang no naya but kaito nini tani obos nayo nini jora tai nini alangma so ani kriston takok tai bukuro Paul jepro Jisu bai ringjaka bo bini whole life Jisu kriston ya parirka te Jisu ni bagi thika Peter bini whole life Jisu ni ya parirka Peter kunini bo rangrei mandia kuni hiali kebang bo re mandia bo Jisu ni bagi whole time bo bini life no ririka same kebang ma sagri dok tongo kebang ma fathers rok tongo kebang ma borok tongo tabok kaitono jora rei tongo kaitono time rei tongo so ani kriston takok tai bukrok tabuk neng wan sugui nai de kisa serapsa tini o video ni bisingte ang le kaitono tamo reiman judi nini thaniwa rujak nai kebanga manai tongka rudi mo thano kono problem kre tai ang obo kaisa sanam chungo noro kotuma ka hampinai borok baksa tini kebang ma orang no kre ngai kotuma ka hampiri manyang kha tamni bagai ngka obo require klayo kaisa jagao thangnani ngke omobo require klayo so ani kriston takuk tai bukuro ang norno sanan chungo norok ni pastor ponung thung aba catechist ponung thung aba chonghoro ponung thung norok borok ni bagi khakwa ngi borok na kisai ya fardi obo nung kaitor bai hamari rejak nai gatai judi nung kun pon krei but nung resapnani kreng kham tamnani kreng music tamna kreng nung obo bai no nung kaitono jora rodi kaitoni mongno lobdi abono nung kaitono kaisa contribution kaimani klayo kaitono no hamari nai so ani kriston takok tai bukurok sungno kaitor kebangma elem reka kebangma simuru reka kebangma talent reka ar talent no nang kaitono offer kaina nango tani bagai obo nang free mangka kaiton yarona ar talent no se nang kaitono contribution kaina ni nango obno se nang yafana nang omo se joto ni se best joto borok rang bai joto borok ri bai joto borok mani bai yafari mendia but nini life nini time tai nini ara talent to mabai akai to ni apari omase jotto ni se best contribution kai to ni bagi ya pharma kotor praise the lord hallelujah omasu saino ang o video no muthago tai samajago jodi chaya tongkai noro anona kardi but ang omasung sanamu chunga kai to ni bagi nang khakwar ndi tai nang wansuk di bo lamati nang kai to no jora nai bo lamati kai to ni bagi nang contribution khainai nini thani kabangma tong kai to no contribution khaijak nai so nang wansugai kai to no nang time redi kaitono no hamari klainai nini nukung no hamari klainai te nini life nang success ngi manai praise the lord hallelujah kaiton rok jotono hamari klaitong thong